Қаласам ake улақ башталуда. Нергаз жаш балдарга кичине күрөс уюштурулат азыр. Aka өзүнүн жанынан уюштуруп атыр бар жагын ака. Күрөшчүлөргө. Ак белбак, кара белбак кылып күрөштөр өткөздү, а? Акам биздин айылыбызда күрөшкө түшкөн эң абалардын бири. Аха. Ушул абамыз судья, ушул өткөрөт. Убагында биздин айылыбыздын намысын коргоп жүргөн абамыз. Жакшы, жакшы. Азамат келип калдыңбы? Алтын экен не кылыш керек болду? Микрофон мен түшөйүнбү? Батыр гана, yo, батыр. Қана батыр, самат. Тартудасың ба? Тартудам ака. Ассаламалейкум, урматтуу туугандар. Мына бүгүн мына Анарбек акабыз үйтэй кылып ушу балдарына бир патал берип ниет кылган экен, мына ушу улак берип атырмын. Анарбек ака менен билесиз, халыкка айтып койдум. Салган үйүн майлы сүт үйлөрдөн бар, сүт үйлөрдөн бар. Ана ушу балдарга патал берип аласың, ушу уулдарым елдин уулу болсун. Ата-энесине күндүү, өмүрлүү, бактылуу жигиттерден болсун. Şu айылыбыздын намысы болгон, кыргыз элинин намысы болгон чыгаан жигиттерден болсун, элдин уулу болсун. Анан туугандар, мына улак болуп бизде башталды, анан жогондо башталды. Кыргыз күрөш эң иш болуп келгенде, анан кыргыз күрөш колунда барды. Анан бизде айылыбызда Мекчеке малынан ушул биздин абаларыбыз айылыбыздын намысын алып келген. Раматылар туралы Маман аба, Элкинбек акалар, азыр мен билгенде мына Манык акам, Ырысбек ака бар, Жылдыз акалар бар да. Азыр эми улактын эмесин ушу акама берсем. Ака өткөрүп бериңиз, бир жашы. Жаш балдар келгилесиз. Батыр бар екен мына жерде батыр. Ерлан батыр. Ya buna yaş baldadan çağırıyor. Gel. Al bir şey al. Gel. Butu çeçe. Putu çeşmeyle çıkarlar. Putu çeşmeyle gel. İşte kaldı. Ha çeşmesine. Çeşmeyle koysun da. Hakem ağa. Жақсы күреш болады. Ulan üstüde halay olur. Жеңіл болады. Bunu özür demeden. Az секвестиясы күрөшүп атты. Шықпайды. Мынадан шықпай күреш келе. Мынадан шықпай күреш келе. Жерге чапсаңар есе емес. Kiyinkiga jigitler, жаш балдар даярдык. Алтын экен өзүңүз калыс болуп эди. Ya kaos bular bular. Özüm avam. Bular eме görüşlerге намысты бербей жүргөн айыл. Бурандан батыр еткен бар. Ор тарап туруп койгонсузбу? Ор тарап тартып. Ana başladı mı? Çat. Başladı. Can başkan. Kotar çağı. Kotar çapay. Çalsa çal. Çalsa bolбойбу? Çalsa bolбойбу. Çalsa bolбойт. Көтөрүп чапканга. Alba, kotar çal.
Oldu esep. Oldu. Tamam, giyin ey. İyi ki. Hastanede güreşmek istiyor da yolda. Hala daha var mı valla? İyi ki. Güreşka. Hala çık la gel. Vay Bekcan'a. Güreşka geldi. Nasıl geldi? Aldı da geldi. Ben de geldi. Nasıl geldi? Ayar durma. Vay Bekcan. Çalıştım. Koldu girgiz ya, koldu girgiz. Vallahi bir Başla. Otur çabuk. Katar Bekcan. Arpa boşluk. Özüne tartıp götür. Boşluk. Arpa boşluk. Arpa kurdu. Kaç tane var? Çamba. Sormayı yok. Aa, boşluk. Oldu. Yeter. Oğlum kadar koşarız mı yanda? Gel. Atın aytıp, atın gün. Eller bu şu oynayacağın üstü oldu. Eldar mı da bu iş oldu? Eldar. Cengiz güne. Bak, pastayan. Kötülük çap. Alifan Mırzali'nin de o Mırzali'nin güreşle koyalım. Bana gelinse. Malades. Yıl kalıyor. Atın kim? Alihan Balvan Cengiz. Alifan Balvan Cengiz. Bana gelinse. Kötülük çap. Başladı. Maydan gel lan. Kötülük çap. Batır Balvan Cengiz. Ming som soruna gene. Berke Batır. Başlaylı doktorunu. Suyda öldürgen konuş ağızda bilip verdi. Geliniz abi özünüz güreşte çıkan yigitlerge batağınızı veriniz. Ondan sonra kulak başlayın. Hoptura. Bak sende. Bileğine doğru basın, beline doğru basın. Her daim sorusunda жүрgülü. Anarbek, diye maksatlı toyulmasan Allah kabul kılsın. Balların elge, dinge kızmat kılın ballardan olsun. Kulağına tınç olsun, olmakta ol kesin. Vardı gelgen meymanlar. Amin. Allah'a emanet. Kimse sinak olma. Lan sinak olma. Hadi bakalım. Çıkada. Oğlum gelin balamdan ben iyi biliyorum tışmadı. Algılda yaxşı oynayıp kettiler. Intimakta oynavalı var uluktu. Klasdaşlarım, bu yerge gelip türevergiler. Nar yer aşıtıp yemekleri. Isak. Cuman. Nerede daha? Cadibek. Çettigen. Daha 4'e 5'e gelgiler mi yerge? Az ap kese sıra mine veresiga. Kada ketdi ulaq jigitler. Ulaqты жерге таштатып, кийимде ким телешке калып келген болсо 1000 сом байге. Жалпы Анарбек агабыздын классташ достору телешкага келип туруңуздар гана, келиңиздер. Almanlar Ulaq жерден көтерілді ана. Топты жарып шыққан Мырза. Телешкаға айлаңыз, телешкаға балуан. Ана келіңіздер. Телешкаға алып келген балуанға 1000 сом байге. Келіңіздер, ей балуандар бері чапқыла. Арқаға алып, арқаға алып. Болды, жігіттер тоқтап тұрыңыздар. Ұсақ балмады, ғана келіңіз. Даяр тұрыңыз. Ат менен мингізіңіз сырас. Тоқтап тұрыңыз, балуандар.
Hazır kısa havalı zıldığa taşta tırıp kimde kim yerden götürüp güneşe İnsan, maalesef balvan. İnsan bayge. Hadi gelin sana. Haysı balvan. Arkaga tuturayım. Hadi ana Yakla, rengi yakla. oyunlarına batanız verin. Toktop koy. Hadi geliniz balvan. Onun ağası kalır vardı. Büyüğümüzde de adaymışsın. Büyüğümüzde de hürmet kızlarımızdan zat görüp büyüğümüzde de adaymışsın. Baldanınız Kırgızstan'ın geleceğine jaragan mıhtı jigitlerden bozuna. Kana gelin serili. Balvanlar ulak жерге таштап Kana geliniz ava. Kim mi? Cuma. Hayrat akemizge mingіз ауыз. Оңды пас беріп қойыңыздар балуандар. Kamçıdan kamçıdan. Келіңіз балуан. Қамсыз жоқ әлі. Бері қарап қой жігіт. Микрофонға. Аке, өзі қатты екен. Америк ауызының назарына батаңызды Бұны беріңіз. ташырып байлап қойыңа, мындай өткізуілі таштай берің. Бұлақша олау. Assalamualaikum. Ya bunlar жақсы. İnsan verip жақсы болсын edесің. Бұлақтарыңыз жақсы өсін aka. Бірақ bunlar көп жерлерде. Çok мақта деймін. Ай, барекелді. Қана келіңіздер, уақыты азырдағыда болсын жерге таштап береді. Жерден алып, қайра бізге алып келген, телешке алып келген палуанға дағы да бұл Миң сом байге. Азаматтар, палуандар ғана келіңіздер, уақыты азырынша. Toptu жарып шығып, телешке қалып келген палуанға, телешке қалып келеміз палуандар. Есеп. Арқаға өтіңіз аға. Кім? Елгиіз палуан. Қала келіңіз әке, Норвегия ауыстың балдарына батаңыз беріңіз. Ассалаумалейкум. Алла Пермен мамам тегін жасап. Ama şu böyle kapatalım ben tutasın. Tamam, bir böyle oldu. Ay barakallah. Hazırınca ulaq ilgiz palvanda. Tabandan soň alıp geliş gerek. Жерге таштаңыздар, жерге. Бай Мырза, тракторға барып қойыпкенсіңер. Қана улақты. Бай Мырза! Ақмер тракторда өтпай жүгін. Жігіттер есеп, болды, тоқтатыңыздар, тартпаңыздар, талашпай тұрыңыздар, телешканы арталы өтіңіздер. Улақтан өтіңіз. Есеп, болды. Арқаға алып өтіңіз, арқаға. Қана келіңіз. Жігіттер таппай тұрыңыз, палуанда таппай тұрыңыз. Таппай тұрыңыз. Ана Жаниев палуан. Норвегия кеміздің ашау бойынша тұрып тұрыңыз. Қана келіңіз, ашауын тұрышта бата беріп қойыңыз палуанды. Assalamualaikum. Türkiye'ye hoş geldiniz. Amerika toy olasınız. Hayatınızdan memnun olsun. Zaten en zamanlı tutuyorsunuz. Bana gelin. Şetinle pallahlar bizi. Şetinle pallah kulakta aylandırıp yerge taşlatırız. Şetinle pallah.
Aylandırılan tüzüğü taşlayınız. Yerden alıp Teleşik'e alıp gelgen Palvan'a Amaray'ga kança bayga. Bileğinizde güç geçmesin deyle. Bırak tüzüğe taşlayın. Sayın ya. Tamam tüzüğe taşlayın. Çekilen Palvan. Gel kalıyor. Kana gelingizler balvatlar. Azamastar kana ulaqda qızı jürüsü dövsüdür. Delekten güç ketmesin deyle. Çok ticaret çıkıp Teleşik'e alıp gelgen Palvan'a minsin. Kana Palvan'da çok ticaret çıkıp Teleşik'e alıp gelgen Palvan'a minsin. Vermek çok nereye gideyim? Kana gelingizler. Ben tat koyun aka. Esep yigitler esep. Abdülaziz'in tartağız Abdülaziz'in tartağız yigitler. Kana kimge? Adarbe'ye kim kaçırağız? Gelgile yigitler Abdülaziz'in tartağızlar. Toptan zarıp çıkkanla baygiyordu orada. Koyyesin yıldız yaşam nesanı var. Hoş yigitler. Kana gelingizler. Hata hazır kalsın. Nasıl? Umudum ortadan ortadan. Hoş geldiniz. Hakan aracı üstün çekiyor. Elimde olan kısmına kaçacağım. Bit. Ulan ceşballar aldıdağlar ötküle arkaga. Bak aldılar ne güzel çay. Beş kulağa bu yaka gelin. Soğuk yemek lazım. Üçe kaçta? Uma kalsanızlar apkenizler, Hüseyin Ayşe'ye beş kulağı lazım. Sorun var. Aksakallarınız ayıldı. Bu vakti beri Abdülaz esep jigit beri Abdülaz Palvan. Bu vakti beri Abdülaz Palvanlar. Adırdı aksakallarını aşırağız. Bin son bayge. Bu vakti Teleşik'e alıp gelgen Palvan'a bin son bayge kana gelingizler Palvan'da. Kana gelingizler asabaslar hazır adırdı aksakalını aşırıgan Palvan. Gelip baygenizi alınız kana. Kana geliniz. Nereye zükama? Şahti etmen toy otasın. Toy olmasın olsun. Bak şunların geleceğe akıl esti. Dünya hizmet kılan mallardan. Hadi bak. Kana geliniz ama. Adırdı aksakalları. Toyun toy bulansın. Ömürler uzun olsun. Netligen çeken masrafı adatlarına kavul kılsın. Var burada bay var. Zaman tecrübe tutacak. Hakan gelsene. Torununuz. Rahmat olsun.
Uloqni jeriga tashlab teleshga qilqiriz. At kelaveringizlar, esep. Atni mingizingiz. Adirdi oqsoqollarni. Hüseyin Ayshta deydi. Qana Hüseyin Ayshta. Qana kelingiz. Hüseyin Ayshta. Tartqılay turgular, jigitler, balvanlar, oqsoqollardan tartmay turingizlar, talashmay turingizlar. Oqsoqollar o'zlari jeriga tashlab beradi. Hüseyin Ayshta bir aylanib kelingiz. Qana Hüseyin Ayshta ozg'ashirga balvan. Keling. Assalomu alaykum akalar. Ular aka. Berotgan bo'lingiz aka. Baldaringiz, uylaringiz ozodlik bo'lsin aka. Shunday yaxshi to'ylar berib aka. Keldim oldi olsun. Aldı Özkan, bileğine güç ketmesin. Azamazlar palvanlar qana keling, ular hozircha Hüseyin Ayshta o'zday. Palvanlar. Qana kelingiz. Anarbek ağızlarını öldürme batanız veriniz palvan. Qana keldi palvan. Mikrofonu al, silah koy. Assalomu alaykum Anarbek aka. To'yingiz bo'lmasin aka. To'ylab xizmatda yurun. Ver mikrofonu. Ay azamazlar palvanlar. Hozir ular o'zgacha Mirzakenin oqsoqolini cho'ng sorunlar boshlanadi. Qana kelingizlar, jigitlar, palvanlar. Qana kelingizlar palvanlar, teleshga olib kelamiz palvanlar. Atni o'zini tortingizlar. Hazret palvan. Hazret. Orqaga aytamiz, orqaga. Qana o. Ketmay turamiz. O'ylab kelgan palvan. Qana kelingiz. Mana yerdan chekara o'tib qo'ysalar jigitlar, ha? Mana yerdan mikrofon bilan suylaydi, ketadi. Kelingiz o. O'zga to'rtala kelsa bu. O'min shunday narsa. Shunday to'lardan ko'proq beradilar. Na, o sormuş. Ne oturacak Anarbek? Allah'ım. Kızlarga xizmatkor, tuğan uruklarım sıylagan kadrlı insanlardan oluyor. Şu patatelerden bağırdı, kavul olsun ben. Kulak üstüne bana ötüp versin, metresin kiliğe baksak güzeldir. Udayım sana ilk düğünen bakmınlar. Rahmat ağa. Tartdı uloqda teleshga olib kelgan palvonga 1000 so'm bayga. Topni jarib chiqqan palvonga 1000 so'm bayga qanaga tartdi. Tart uloqni tart bo'ladi. Qana kelingizlar, topni jarib chiqib teleshga olib kelgan palvonga 1000 so'm bayga. Tart. Oynağla jigitler, oynağla palvanlar. Qana ketdi, teleshga olib kelgan palvonga 1000 so'm bayga. Qana jigitler. Uloq kimde? Oldu esep, jigitler esep oldu. Oldu esep yerlerine geldi oldu. Kaç kılamını yerden? Asılım. Kaç kılamını yerden? Allah'ın lüve. Gidersiniz. Oldu esep, cebine taşlak verelim bu. Hazret palvan, jeriga tashlab beramiz. Qana kelingiz. Hozirgi Hazret palvonga ashirgan To'y uloqdan shu qanday niyat bilan uloq bersa, shu niyating qadarash olsun. Shu go'doq uloq. Havodan yaxshi olib ketsin.